dan kurnia dekat kudaratnya kita telah bisa hadir ke rumah saudara kita ini, itu Bapak Umas IKBS Saparudin sekeluarga, dengan menjalankan wirid rutin kita hari bulanan. Sebenarnya kan sebulan sekali, hari ini mungkin mendesak bulan Ramadan, kita 2 kali kan dalam sebulan. Insya Allah dengan niat baik kita ini untuk mempererat hubungan silaturahmi antara berkaum bersuku Banagari di rantau orang ini. Amin ya rabbal alamin. Azal niat ahlul bait wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqad lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah ala arruh wal muslimina wal muslimat ala arruh ala ahlil qubur minal muslimina wal muslimat. Allah hazal niat ahlil bait wal jamaah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma rabbana taqabbal du'ana taqabbal amalana taqabbal niyatana ya Allah ya mujibasy sya'ilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan wallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya